Okay, sida leireko mayam finally RC200 ko 2022 model magi quite a main difference se mamangi front ki portion se. What's up people? Johny here again. I can see the KTM ki showroom the laeko. KTM ki mayam na kana I know the request over ko anaki anova RC do 125 ka 200 ka KTM 2022 model ko adu lae ai tungda adala isini adu review tokjirake magi on road price ka mai toilo haijirake adu mayam loy for review to like subscribe dak tokbiramo adu ai video hojinjarake RC200 ko 2022 models is the gana I hojaraga I tungda leise sisni ko the cinematic shots me am pamiragadi like am namsen biramo adoi sigi specs the gana hojaraga okay sida leireko me am finally RC200 ko 2022 model magi quite a main difference se mamangi front ki portion se si pura difference ado ai reference hoina macha hana am to ucharake ko hana RC se sigi shape se la amebo smaina picture laga ski big ka je hapaga se DRL hapam banebo ko adu ka magi visor se smaina pic na la amani adu bu hojik smaina song na la ko sigi se akogi KTM gi akogi MotoGP edition do adu gi design the music la imam se the pattern ya si throi imam adigi akogi signal turn indicator is sum nakanda integrated ocean vi ko sida in la adu ga habet ai ucharak ke ko indicator se okay smaina indicator smaila e hojikti tongana haptre bago aduga magi DRL se smaina steda hana yoram bodo sida palong ka thakre aduga DRL se tongana steda wina side smaina hapre bago aduna yam visual changes ni yam le se aduga visor se ma yam chong na hape pura bubble visor gi ta smaina chong na hape bago aduga magi sigi side mirrors is mana section ma question ba smaina la yamna pura heavy duty ni ko si pura metal ni aduga somna kan yemu da yamna sleek ko ba design da smaina ko play hozare keno je KTM RC 390 is yamna mature ore aduga sigi akogi slip on handlebar se ko sigi se makoi je adjustment to we ha ga sagi nekon nem da yai ha ko ado kamaina yabno de ik khangjedre nekon em da diya ko sigi se ana ki WP Apex kanoni suspension ni ko USD suspension ni ado ka coolant is da hap yamna clever over design is da hap coolant ko ado ma instrument cluster se hap ti yimna se okay ado as usual kanogi di KTM gi di ado ma yamna informatic oiba haitare ko magi instrument cluster se sigi indicator hapsare ko adagi engine warning le ABS le on off le yani timing hape RPM meter hape adagi fuel hape adagi sigi sna temperature ni adagi sna kill switch adagi info ko adagi ki yogi sum yeng se ko odometer yore gear indicator yore the oil yore adagi sigi sna warning light le adagi headlight ki ko sile re adagi neutral sile re ko aduga magi switches me am se loina illuminated oi ko illuminated oi bne nung dang thob nung ani switch se am premium oi adagi magi grab handle se adum yamna software ga nung ai bai tare ko aduga clutch su dum soft oi yamna aduga da kogi headlight ki ko high beam low beam indicator aduga horn ko hawe bajana aduga sidana pass light chidai jare aduga morning wai dum happy lak ke aduga seat sisu hana dagi amna soft obi hele ko sigi se
aduga RC gi badging sida hapchare aduga sigi sina magi key cost gi sit lokthopagi maning si lokthopagi grab handle handak smaina hape e han this smaina hap tawni grab handle yawdabne ko handak di hape aduga tail light se hape tiang view adagi all LED indicator ko aduga mud guard se pura heavy duty ni mud guard yaw se side se sum hape tiang view aduga stickering je pura design graphics se pura no boni ko orange and koigi silver color gi deni lai si WPFX ki upside down fork ni ko tire se tubeless ni aduga MRF ki tire hape ko aduga size na 150 oiba aduga 17 inch ni aduga song is na 110 oiba aduga 17 inch ko dual channel ABS ni aduga sidana mo RC125 tom glock ke 125 ka keno ga se kaimbo kena de ko look ta siga de siga ka kisu look tari kisu kena tre aduga sina mo black color oiba ko sina black color ni yengyu RC125 ka color black color je phajai sigi garis aduga dimensional wise today am kana kisu kena de aduga kena ba haibo sina all model ni ka 2021 model ni sigi RC390 ni sina ko aduga CC125 ni aduga yeng muda si ani se sina wang bi hele ko aduga handlebar si am ti yeng bi ko siga somna wang khat be hele ba ai aggressive oi ba hai tar ge han exam aggressive oi ba ko han gi model se adu khanda ki sina mo aggressive oi jara ka su kitang improvement lai hai tar kitang hoi right quality da adu sigi si ani se pra wang ji kenare ko aduga mamang is different so habe ding bi si ariba model ji ano model ji gari ji sina chok thok yam hel si 125cc ni sigi si 390 ne ko adu gari di sinen chaw hele ba adu ni sidlai se mamang adu hana ki 2022 model gi loina saman ne aduga magi ko loin visual changes me am ko aduga maning gi se ape dieng se sigi si grab handle this mine ha pe ba hana di grab handle this mine yoro me ba soina masam te gaw mane sigi maning this mine am te yaw do ne ba aduga tail light please amane ga aduga haji this mine grab handle this mine ha pe aduga sichima software be hele anda kisna ko sweat ki type ta la e aduga hana kisna soina hard oiba kan da ko cushion de lak ne ba aduni haji le se ado book to winning ba la ga di dum lak biro sigi kan wi da ko manipuri gi KTM gi showroom da dum lak biro yarani ado sigi so apen instrument cluster si dum same orani ko no sai 200 tu ka to no sida setting ke kilo no change to yare aduga se loin ga aduga sigi 200 sigi specs ta hajar ke 199.5 cc ni single cylinder liquid cool ni DOHC FI engine ni ko aduga magi horsepower se 25 PS oiba 10000 rpm da aduga magi torque figures na 19.2 newton meter ne ba 8000 rpm da aduga magi curve weight se 160 kg ni aduga magi braking hai tare ko braking se mamangi si 320 mm ni disc ki size ko aduga mani gisna 230 ne ba ko aduga magi seat height se ko seat height si 824 mm ni or seat height dum wange phasana ko mi ani manadi lebak ta nga moroi khong do ko aduga magi ground clearance 158 mm ni ko sigi se aduga magi overall fuel tank sigi capacity is 13.7 liter ne sigi aduga sigi on road price Imphal 2,42,000 ni ko aduga sigi na 2,09,000 ni 125cc se ado sigi 125cc ki specs ta ko sigi se 124.7 cc ni exact figure ta ko single cylinder ni aduga liquid cool DOHC engine oil ko next ta magi power se 14.5 PS ni 9250 rpm da aduga maximum torque sina 12 newton meter oil ko 8000 rpm da ado magi power figures di yam kana di yam de adu taraga su kan sai 125cc ka ni 125cc de sina base ni ko aduni aduga fuel capacity se 9.5
ꯂꯤꯇꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯆꯦꯅꯦꯜ ABSꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯗꯨꯋꯦꯜ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ 6-speed ꯒꯤꯌꯔ ꯕꯣꯛꯁꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯃꯥꯁꯦ 45 ꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕꯀꯣ 45-46 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯊꯧꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ 50ꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯁꯦ 178.5ꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ 154 kgꯅꯤ ꯂꯨꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯌꯔ ꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 200cc ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ 110ꯅꯤ 17 inch ꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯛꯁꯅ 150 ꯀꯣ 17 inch ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯛꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ 300mm ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯅ ꯗꯤꯛꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯤꯅ 230mm ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ KTMꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ RC200ꯁꯤꯒ RC125ꯀꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯣꯔꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ 390ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯁꯦ 2022 ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 200ꯀ 125ꯀꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ KTMꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝꯗ ꯑꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ